Hai anda I ke hula o mo o leo I ka ulu kana hele hi ue. Today as Hawaiians, we're going back to our ancestral past. We're finding many things that were lost and now are being told. Ua imi aku nei nā kula o ka mehameha, ka haku aina nui o Kahaluʻu-Keauhou I ka hoʻopaʻa hou I ʻelua hei au makahi o ko lākou hokele o Outrigger Keauhou Beach Resort. A ole o ka hoʻoponopono a kūhou mai o nā pohaku wale no ka hua nani o kēia ki ina hana a kā o ke kūhou mai o nā moʻolelo o kēia mau wahi ke kahi. Koʻikoʻi is, a major luakini, and this is where Kamalalawalu, the ruling chief of Maui, came and he was sacrificed upon Koʻikoʻi. Ua loaʻa pū ka ʻike e hoʻoia ana I ke ʻano o ke kahi he au o leila o hapa ia liʻi no hoʻi. He kuhikuhi ia I nā wā Maui ili a Maui kiʻikiʻi o ka makahiki. Knowing that, it would indicate the changing of the seasons as a place to reference the changing of activities, and during that time period, in keeping with the many different kapu associated with these wahi kupuna. He mau ki ina kēia e au hou e ai ko kēia au no ka ike kuʻuna ma muli o kēia imi noiʻi ana a pēia pū ke komo kino aku I ka hana. Clearly, when we see the restoration or the putting back of the pohaku, we also see the building of our community. O ke kahi pahana hoa e a ka mehameha e pā naʻau au mai ai ke kaiaulu ma o ka mālama honua, aia makahi I hanau I ai he aliʻi nui o Hawaiʻi ma Keauhou. This is the place where the aliʻi chiefess Keʻopuʻolani had her pains at the time of the birthing of Kahaluʻu-Keauhou. O Koʻikoʻi I hanei ia no ma Keauhou Hawaiʻi nei, ke kolu ana ka mehameha I noho mo I ai ma luna o ke aupuni o Hawaiʻi ma nā makahiki mua o ke kenekulia ʻumikumaewa. If we look at the name Keauhou, meaning the new time, or the new current, or new watch, that current could also mean the new watch of Koʻikoʻi, where he took our country from a complete absolute sovereignty to more of a constitutional form of government. Lana ko mahea lani manaʻo I ka ulu mai o ka ike I ka waiwai o ka wā I hala, ke pili mai ko ke kaiaulu I kēia honua koʻikoʻi. If we can help them with a vehicle to make them connect to their own cultural heritage, that's the key right there. And then for us, it's success, leaps and bounds.